Napokon je došao i ovaj video. Najbolji bendovi svih vremena. Ovo mi je omiljena tema. AC/DC. Za mene najbolji. Slušao sam ih u Bremenu. Live. Strava. Stones se sam slušao u Budvi, ali dobro, oni su, zna se ko su oni, ali to je oni dovedu tu pjevače, trubače, plesače, te stvari. AC/DC, dvije gitare, bubanj, bas, pjevač, amen. Nema popratnih glazbenika. To je taj rock stav, jeli, nemoj mi ovih saksofonista i tako dalje. Jesi rocker? Jesi. Električna gitara, bas, ajmo, vozi, dobro. Cepelini su mi top. Nirvana, dobro, Nirvana je grunge, ali to je taj rock stav. Cobain mi amen. Što se tiče vizije i mentalnog sklopa, tu se nema što pričati. U2 nije rock, pop. Dobro. The Who. Njih nisam nešto ekstra slušao, oni su, to sluša ovaj psihovoda popa gitarista, to je, ali, ko će to sve preslušavati, meni se to ne da. Bon Jovi, dobro, Bon Jovi je pop rock. Bon Jovi najbolji band što se tiče pop rock žanra, jer ipak je pop rock, jel? Pop rock. Čim su klavijature u bendu, to je već naginje na drugi džir, dobro. ZZ Top i stav i mjuza i to je taj stav. Znači, nemoj mi tamo te pozadinske glazbenike, tamo bubanj, bas, gitare i ajde. Nemoj mi komercijalizaciju, to ne volim kod ovih. Strejci su mi, a dobro, Knopfler je tu bio alfa i omega, ovi su svi više manje, dobro, sve su to, dobro, oni su bili, ali dobro, Knopfler je mogao sastaviti 50 bendova, ista bi bila kvaliteta, ali Knopfler je bio tu, amen. Knopfler mi je muzički, što se tiče muzikalnosti, on mi je jedan od najmuzikalnijih muzičara, ne gitarista, nego glazbenika. Strašan tip, strašan. Purple, a dobro, onaj početni sastav, da, sa Blackmoreom, a ovo drugo je već malo komercijala.
Dobro, sad neću pričati o metal bendovima, to je druga galaksija, Metallica i te stvari. Floydi. Floydi su fenomen, da. Floydi su fenomen. Oni su biti viziju prenijeli u glazbu, ne znam kako ću to drugačije objasniti. Najbolje su viziju koju su imali, su prenijeli najbolje od svih ovih bendova. Ti njih možeš slušati, staviš mute, samo gledaš slike i shvaćaš o čemu se radi. Ne trebaš uopće čut glazbu. To je umjetnost. To je umjetnost. To su recimo Stonesi. Stonesi su imali taj šmek kad ti gledaš ili live nastup ili video spot, bilo što. Kad staviš mute, znači ne čuješ zvuk uopće. Kad ne čuješ zvuk, ti vidiš, vizualno ti je jasno o čemu se radi. To je to. To je to, da. Gansi. Šta reći? Gansi. Da. A metal je druga dimenzija, to su već perverzije. To ću nekom drugom prilikom. Santana, dobra je Santana, to je solo. Da. Beatlesi. Beatlesi su najutjecajniji. Ali oni baš nešto nisu legli. To su i počeci tamo, nešto mi to... Previše visokih frekvencija. Hvala.